Forest Department registers FIR against a man for illegal construction of shop and occupying forest land. Hello viewers, good morning and welcome to Karbinong Live. You are watching Primetime English Morning News. In a recent incident of illegal claiming of forest land reported from Silunijan, an FIR had been registered against a man identified as Rajiv Pukan, who had allegedly tried to build shops under the Number Reserve Forest falling under the northeastern Silunijan Forest Range, West Block area along NH 39. The timely intervention of the Forest Department had prevented him from completing his work. On July 11, while ACF Pranab Tiron was travelling along NH 39, he saw some activities in front of a dhaba. Some people were clearing the forest and it seemed like someone was planning to build shops in the plot. Alarmed by the activities, the ACF informed the forest officials posted at Silunijan Range. On being ordered by his superior officer, Forester 1 Sona Singh Timong and his associates visited the site for inquiry. On reaching there, the workers engaged in the clearing of forest told him that Rajiv Pukan, who was not present on the spot, had entrusted them with the work. Accordingly, the Forest Department team visited the house of Rajiv Pukan to ascertain the truth in the words of the worker. On being inquired by Forester Sona Singh Timong, the alleged perpetrator of the illegal land claim, Rajiv Pukan denied the allegations and tried to divert the discussion by speaking on random things. Annoyed by Pukan's behavior, the forest official gave him a spank. Reacting to this, the man Pukan took out a knife to confront the forest team, after which Timung and his team returned to their range. Ladak inut aparok ladak pangthai bom hupen soy bom sini tum na follow alang fan arjupen alang nang chethana teng hotel amalik si kepap pangthai toy kusi ni tum na chethan si hotel amalik fan pachahang toy lo monta hotel malik bang we ko khonga prek toy chulo we sorting sini thang masi hangdam lo alu ludun pen engke alang pulo ne ke toilong le pusi cikrong thik pon tame hala ke lem ve ka bang tame nang si nang ke toy ke lang tuma mong si dan sai lo Rajiv Pukan pu abang nilifan kias kapek si nilifan nang pa bon lo nilifan kias anai pa bon ke ciklu suri phok sinang ke hang kusi ngapa bono lakan or dekai par se nang ke hang lakan kosa pipe bosi nang ke theng kusi ni fan apa bon lo lasi alang tum lahai nang pa bon ke nili tum forest ek aron pen nang nep dana banang nang beng dana pu kisi ferisi ulta nili fan thana along alang tum ni fan jung ni fan kias na pa bondam lo. Following this incident, Rajiv Pukan approached the Borpothar police and registered an FIR against the Forest Department team, accusing them of manhandling or not being able to offer wine and money. On the other hand, two cases number 37/2021 and U/S 353 of IPC Section 2 of the Forest Conservation Act 1980 and Section 25F of Assam Forest Regulations Act 1891 had been registered against Rajiv in the same police station for illegal occupations of forest land. Do pota-sota কথা তো কোনা নি মালিক এলকে জানে কো কোনে ভাড়া দিয়ে ইয়াত তেনেকে ভাড়া দিয়ে সবে ভাড়া দিয়ে কৰিব পাৰে যোৱাকালি এইটো ৰিজাৰ্ভ হেৰি মাটিটো দখল কৰিছে বোলে এইটো কোনি কোম্পানী হেৰিটো মই কোনে জানো এই বিষয়ে আপুনি কাম কৰিব কৈছে বুলি কোনে ক'লে আপোনাক নহয় আপুনি কাম কৰিব দিছে কোনে কৈছে মই বুজা নাই কোনে কৈছে মানে শুনি পাইছো মানে আমি মই এইবিলাক কোনো কাম দিব আপোনালোকে যাক তেওঁলোকে পাইছে তাক কওক. Meanwhile, local shopkeepers and hoteliers have told Karbinong Live that the allegation made by Rajiv Pukan are baseless. They say that Forester 1 Sona Singh Timong or any other from the department had never done anything like what Rajiv had said. Laso information ke long pen dilisame wanglo
lepen sulunian pen nilitum staff alang litum bang lo patang litum kerang pen laka dogo we patum ya por laka dogo we ghotona lam the puthak social media lang somi pekang pon lo sila bang solam the puthak ya hokali lepen nilitum jitula kikim plong hotel malik Rajiv Thukon mate Moon Thukon bosiku ase alang litum laka dogo we nilitum staff han papon lam the puthak ya hokali lepen angpur we lam the puthak asila so puthak bangke nilitum department hoipen nilitum kematha pon ke dahalo je la number are west block la bang so block a reserve kepa du ponji mate reng sing apirthi kepaman ponji bas tu kamatha pena jok sin tum la do we nilitum step and pon okla কম সে কম 5 বছর 5 বছৰ হৈছে এটো মাজত কেব ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্ট এটা আহি পেলাই আপোনাক কিবা মত আৰু পইচা ডিমান্ড কৰিছে নেকি কিবা কিবি এটো একটা নতুন হোটেল খোলা মাজনক কোৱা মতে এটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্টক বদনাম দিছে এটো কিমান মিছা হয় কিমান সঁচা হয় এটো আপোনাক ক'ব নি বিষয় ডিমান্ডটো নাজানো কিন্তু তেওঁলোকে আজিলৈকে আমাক একো ডিস্টার্ব দিয়া নাই নাম মোটা এনে মহেন্দ্র শ্রেষ্ঠ কেই বছৰ আছে আপুনি ইয়াৰ দোকান মোৰ মোটামুটি 25 বছৰমান 26 বছৰমান আনি কেই বছৰমান যিটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক কিবা দিগদাৰ কৰে নেকি মোক আজিলৈকে কোনো টৰ্চাৰ কৰা নাই কোনো দিগদাৰ দিয়া নাই কোনো হেম্পাৰো দিয়া নাই Samson Ingti from Koilamati and Sanjit Crow from Chokihula, Karbi Anglong Live. Dikrut Sarpo Aboha Nanglitum Anam Jum Hekpen Chume sen Ahan An Long Iji Ladak Nanglitum Karbi Kitun Kedang Ateng Pensi Long Poniji Kelongjia Sonamung Lake Hantu Mehek Kangmoy Kalangdang Hanserang Ahan Hipi Kipi Chutney Dumke Karlu Phag Okiup Phag ok slice fry, phag ok kipi, phag ok kimung, lang ok kiup, lang ok fry, vo ok kimung, vo ok han la penan parta, VIP AC room longponengchi. Komania hemjongsi birthday party pangri pangdona mai la pen kaprek aja megalongta nangji pulote long ichi. Aprang pen kepathi ke jiaphan 8761-940-579 lapen 9365-23986 along Humri Lote Long Ponichi. Lapen Mingchibi Ikha Ajo Kisang Javar Saisetami Ingdeng Hini Asiang Deng Ingpu Poniglo. Dikrut Sarpo Aboha Adim Lake Dong Moka Karbi Anglong. In a tragic incident, one house was completely gutted in a fire accident in Durbintila village near Jirikendeng under the Jirikendeng police station in West Karbi Anglong on late Monday evening. Luckily, no casualties were reported in the fire accident that took place inside the Ambreng MSC constituency. The fire broke out at around 9:30 p.m., during which a house belonging to one Komal Dhakal, resident of Durbintila village near Jirikendeng town, was destroyed. According to Hari Dhakal, brother of Komal Dhakal, his brother is a teacher and was out at home for some time, and their mother, Bhogirathi Dhakal, was looking after the house during his absence. Further, according to him, they were not able to ascertain the cause or source of the accident, but huge properties including precious jewelry, clothes, important officials, documents, identity cards, domesticated calf and kids, cash money of around rupees 40,000, school books and several other items have also been completely destroyed in the fire accident. Meanwhile, affected family members have sought assistance from local MEC Rina Terangti on humanitarian ground as their house and properties are completely destroyed and that they are facing tough time. কপুর কানি তো কিমান আছে এই মানে ইতিয়াও দেখা পাই আছে আধা আধা জ্বলা আৰু আমি সরকার লগত এটোই বিচাৰম মানে এনেকা দুখ কষ্ট দেখি পলাই সরকারে মানে ঘর দিব এটোই খোঁজো আৰু ইয়াত মানে যিমান ডকুমেন্ট গোল এটো আমি যত মানে খুঁজিলে ক্লেম কৰিলে এটো পাব লাগে হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে আমাৰ মানে ভাই ভণ্টিৰ সকলৰে কাগজ পত্ৰ ডকুমেন্ট আছিল সব জ্বলি গল একো বস্তু ওলাব পাৰা নাই কপুৰ কানি লৈ মানে
একটা গরু পোৱালিও জ্বলিছে গৰু পোৱালি এটা আৰু ছাগলী একটা জ্বলিছে আৰু বাহিৰত থকা ভাইবিলাকৰ মানে লাইচেন্সও জ্বলিছে আৰু টকা পইচাটো মা কোৱা মতে আৰু মই জানা মতে সোণা চাঁদি লৈ মানে 1.5 তোলা সোণা 2-3 তোলা চাঁদি ৰূপা আৰু টকা পইচা আৰু কিমান টকা পইচা হ'ব পাৰে 30-40 হাজাৰ মান গ'ল এইটো সব আৰু কাপ আছিলে এইটো মানে Samson Intis report from Jirikindeng for Karbi Anglong Live. In a sad news for animal lovers, a wild elephant was found dead near Chengchenbil village under the Kironi Range and Kironi police station in West Karbi Anglong district on Tuesday morning. The dead body of the wild elephant was first discovered near Chengchenbil village under Sildubi area by local villagers in the morning, while they were on their way for jute cultivation work. The villagers immediately informed the forest department officials about the discovery. On receiving information, the forest department officials also reached the spot to verify the incident and conduct departmental process. Meanwhile, forest officials suspect the food poisoning might have led to the death of the elephants, as foam were seen on the motor of the dead elephant and no external marks were seen on the body. The forest officials, however, stated that the true cause could only be confirmed after the postmortem report is out. কি হৈছে সেইটোতো আমি সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে ৰাতি অনুমানিক পৌনে 3টা মানত হাতীৰ চিঞৰ বাখৰ আমি চেংচেং বিলৰ মাজত শুনিব পাইছোঁ গতিকে এই শুনাৰ পিছত আমিতো একো কৰিবলৈ উপায় নাই তে আমি কোনো অনুসন্ধান ৰাতি ল'বও নোৱাৰিলোঁ গতিকে শুই থাকিলোঁ ৰাতিপুৱা উঠি 6টা মানত মোৰ মৰ্ণিং ৱাক কৰা অভ্যাস আছে 1.5-2 মাহ 3 মাহমান আগৰ পৰাই মই এই নদী কাষেদি মৰ্ণিং ৱাক কৰোঁ খালী ভৰি দি এই চকুৰ আৰু স্বাস্থ্যৰ বাবে গতিকে মৰ্ণিং ৱাকত ওলাইছোঁ মই যেতিয়া এই অলপ আগত মানে 200 মিটাৰমান আগবাঢ়ি আহোঁতে বাগৰি থকা হাতী দেখি পেলাই হঠাৎ চক খাই গ'লোঁ তাৰপিছত দেখিলোঁ যে হাতী মৰা নে জেতা ভালকৈ মানে চোৱা চিতা কৰি হাতী মৰা বুলি যেতিয়া গম পাওঁ তাৰ পৰা মই আগ নাবাঢ়িলোঁ আৰু পিছত ঘূৰি গৈ ঘৰত গাঁৱত পয়জন দিয়ে শাক চব্জি খেতি বাতি এনেকুৱা খালেও মানে একশ্যন হ'ব পাৰে এতিয়া বাহিৰত আমি একো চিনি পোৱা নাই ইঞ্জুৰি গতিকে এইটো পেটটো ফুলিছে বহুত মেল না ফিমেল এইটো মেল কিমান বয়স হ'ব হাতী এইটো প্ৰায় 20 বছৰমান হ'ব 25 20 বছৰ নিচিনা লাগিছে এইটো মৰাটো কাৰণটো আমি নাজানো খুব সম্ভৱ ফুড পয়জনিং হৈছে কিবা খাই পেলাই এনেকুৱা হ'ব পাৰে এইটো ডক্টৰে ক'ব কেৱল আমি এইটোৱে দুখিত হৈছোঁ যে এনেকুৱা বন্যপ্ৰাণী হাতী মৰাটো আমি খুব দুখ লাগিছে আমি পৰাপক্ষত এইটো বচাব পাৰিলে খুব ভাল আছিল Mohanteron's report from Pelangpi, Karbi Anglong Live. And that is all we have with us for this morning. Thank you for watching Karbi Anglong Live. Have a good day.